Shibinta bandang ai min sim shushu iki samla puli ki bapas bah ki examen pair na kalyang jong ka United Democratic Party ha ka chite lang bat ba process ti Sawkmie ubade wa mali kamulai manta Khasi kan rutering nailar ki lapun ko buram ya ki shispa ngut tam ki samla puli ki bade ki trais nong jong kamulai ya kani ka jingpun ko buram la tip kum ka Academic Excellent Award arajar puai arjar puar na kabanta ki bapas bah ka SSLC but HSSLC na ka embos CBSE ICSE but ISC daki pai ba babun ki bade ki nongsong snong kamulai nakaliang ba proses ulas dang ya kani kicing pugu boram nadu usnam arja kapra Henry House nam arja arpo bat usnam arja arpoi ki klemla satya ban penlong ya kicing pugu boram nak benta ki samla ki bapas ba namar ke jingling shop ka klam COVID-19 badan ka jingkhang dam uba proses di Sawkmie uba kren hagjelang uloong ba kani kicing pugu boram ke jong u nak benta ki samla ki bapas kade namar bodon ke jing Thrang ba ki samla Khasi kinmi ban longkum ki IAS ba ulaburu ke jingkerpat seki arpo arsan hajar ngut kinohi kai ki bodan hamolai bakin pele jingmut ha ba PT Sawkmie ban kren ye ke jing e kinohi kai ha assembly so rejected the IAS officer obanagalan ki wa upas IAS officer banagalan kita di Sawkmie was IAS officer the document kajak dan ujungi ikan kami IAS officer hadir di sini muta Secretariat la control dari IAS officer langsung kia dari orang naik dia memilih dia mesti lo sampai menolong minister kan dia juga ni presiden atau kan dia sedap mentah langsung stay mah aduh kata everything was controlled by the good press kumbakalong ngapain public fashion ngapain IAS teacher ngapain contractual teacher pemerintah itu asal tiga benda besar kalau kisah hangmi benda dan beliau membawa kisah Sawkmie di diskusi yang menjadi kalau dah jahat dia long minister dah jahat kalau bah di education atau mission orang top priority adalah di education public have to do something kata education kita tiga benda besar dia pun solution in every problem there should be a solution ini kita susah hadu kata-kata yang lain ka future jong jelas ka future jong sedih ka future jong kamu mati kalau ina mulai suka apa ini bersawan dengan jopi ini kecingnya kata kecingnya gunung mulai inomikai hamu mulai benar hasan aku ajar inomikai orang inomikai mereka yang suku bahar kalau seluruh hai seluruh kebir kamerimu kepor bang nak ada ini yang fokus pada bab ini Sawkmie kena melak dan bagi ini kecingnya kalau hidup hak ini sini benar kita buat belum kimat ujukan isu jom aja, ujukan isu jom dibaca. Noi kai hapsu hai kini. Ada donu menu. Nak kini pokok ni dah hamulai. Ibaratnya ni macamnya jom dibaca hamulai. Hapsu tu hai kini big issue mata hapikan mah. Kamu nak apa? Isu jom aja beliau. Isu jom beliau. Kami mulai bakal berkabung dengan semua kalau sispa kita mulai kasih pakah. Isu itu boleh namanya. Samla jadi saya sebalang dari mulut singkong baik nak suku bahkan ni kecingnya itu macam beliau. Orang dari tiap suku hari musim. Idon kami diberi kopian baru puasa ni. Idon kami kopian di mana pun dah synshar kadang. Kopi namun undi berjaya. Lepas hari kali isu. Isu atau kita buat negara murah itu kan isu ILP kadang isu je murah itu pernah kebagiannya kan dalam siapa bersiasat masih atau dan lebih negara murah yang mention isu ibu buat dong dina kalau siapa ni berat desi pun jadi baru yang ada proper time ada poro yang lapor yang cerita dengan sautu di pada kadang kecil habakren kumukongsan ba medba lingdo uloong ba kajing itu MLA yapki samla ki plapas ba kalong kabadon kam bat bakin ai jing itu markeliang bat kani kajing sha penko burom kadang dei kasin jam paningkong ha kajing ya linti jong kajing puli bat kalenti kadang bon kabahap banya nangni sakman. Congratulations to all the successful students of this year. Class 10
Nanta di kelas 12 lagi di Empos dan di CBSE, ICSE, but ISC. A big congratulations to all of you. Kadang getting on, sometimes you win, sometimes you learn. Pibaro gimana nanim kasni, you win. Don't play. They have just learned. Itu kita nak kimamlaban po sa katong. Namar idaw di pape. Pimdei bandu je gamen aga je imjupi. Namar pide but consider tumba kadon kali kajong. Sometimes you win, sometimes you learn. Lala dan bandon mereka akan kapolu. Nray you have learned in your life. Hagi jumpude ki jumpude. Coba video yang awal kanong kajing sarong, nganong kong kajing sarong, kanong kajing kiman. Nama kali kajing sarong is the beginning of failure. The pride. Kilma pematasi higi kena diberi pas bhang 80% and above. First division, nanta top 20, dia pun berapa ni? Kade tang kejenian lebih nak bertahan sepuluh jopi. Kani yang pada ke final steps of your career, hak abadi bat kejenian sepuluh jopi kani kerana tang step ubanitong joga jingim jopi. Kani kanong kabang akwaban pengenmau lebih bawanta kasi kadang day tangka first step joga jingim di jopi haka beribat boleh puji. Lara dari jumlah compare. Kadang gawe jadi but our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always just to try one more time. Lara tang sisian imla, krem da persang sa sisian. Katakan no, kabadai akan dinong jopi di sana semua. Dan sakawai part of your life what we have pada dan. Itu nak kelas 10, itu kelas 11, itu nak kelas 12, itu kena graduation. But it's a different life altogether. Pidang day kaman maham umut yang day, pidai kaman pipet yang day, pidai kaman sumar yang day, nak kaman ta. Ka future ka jopi. Iwan ang kapuan ng kabanta. Ban penten mau. Bagan ay di tu di Thrang di kung di knasko. Na kabanta ka ay o kiyo ang kasi kanong na kabanta ka yung to at kalaway dito. Kung pagi energia Berbuat nabat telah sisa marwin. Berbuat lemas berbuat. 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 Buat